balele abantwana kwehla izinto kufika izalukwazi kanye namaqhinga babona iziziba kunye namaqhinga babona izimpoma kunye namagagasi olwazi balele abantwana sebeyazi ukuthi wonke amaphutha abawenzile namhlanje anamuphi umvuzo sebeyazi isizathu sokuthi ngani kwenzeke konke lokwenzeka namhlanje babonile futhi ukuthi kunjani ukubala kwekusasa kuze kuthi mangabe kusekuseni laso bese simphelezela ke khona umnyi wabafowethu sesithi lali lihle leli langa mzwane lisakhulu sobe kahle nangemsebe yalo ethi imfudumalo bona bonke ekade hlala nabo bakhansela bonke ekade hlangana nabo endleleni isho sebemhlupa abangani bakhe bemsokolisa yena wengakaze adumise izulu ngamandla adinwe kube nesiphepho kepha oyivelanise imvula ebekuyiyona ekhulise zonke lezi imbali ezishokise namhlanje lomhlaba yakhulisa nalezi izihlahla esesikwazi ukuthi singene ngaphasi kwawo ukuthi nomthunzi ungafaneze naleli thunzi eliphuma ngaphansi kwaleli hlahla ngaphansi kwalo lokhu kugeleze njalo lempophoma yalolu nyembezi la ngasesihlathini ngoba la ishweni ilihlo yilona ebekade libona izinto ezinhle nalezi ezinhle lize liphinde lihluleke futhi kwesinye isikhathi ukuzihlukanisa ihlala kahle nabangani bakhe kunye nezihlobo zakhe benze ngisho imkhuba elizwe kwaze kwaba namhlanje eseseliyedwa egula esefisa sengathi bangabuya bonke abangani bakhe bazohlala naye bamthandazise bamcekise mhlambe nezinsuku manje usefunde kabusha ukuthi cha la emhlabeni ukwathanda omunye othandwa omunye ethanda omunye othandwa omunye othanda omunye ethandwa omunye ethanda omunye othandwa omunye athande omunye othande omunye azathi kungcono kuba sonke singabantu besikhathi esingathandana ukuze lolu thando lungabi isikweletu imbalo iyakula